Kaluguran kong kabatad kagasal pantayanan kini panggas beriding tawang ini pepakayapan ining Ginoo ing metong leproso. At that time ing leproso leprosy is a dreaded disease. Kalupan ing HIV AIDS kem panahon tamo kanitang panahon na ita ing pinatakutan ng sakit, yapin niya yung leprosy. Masakit siyang leprosy, uling mapiyaka pa, malalasan yung katawan mo, bubulok yung laman mo, kailangan mong manakap, kailangan mong panto, rin kaya ang leprosy, king kaya ang tundon, bata, baba, at kailangan mong gulisak, marinato, at ingkong keto, bagiwasan na karing tao. It is not only physical pain, but also social rejection. Nyabindi nga limang ketongin, they are forced to live outside the city. Kareng libliban lugar, away from their family. No more hugs and kisses. No more dinner with your loved ones. No more Valentine's Day. Naringali mga leproso. Karin kingilang, mamurit laking lungkot. Magsabi-sabi lang. Malayo ang tingin, wala namang tinitingnan. Mapapanmaning mente mikutput siyang masalay sa ikin sementeryo. O nangila mabiyada pakit kung tanong mabiye. Ketamparan na pinapidala, pandirian dala, pamasibasan dala, ampong pamalubalwan dala. Meron sa Jesus kaya, namburian niyo po apakayap niyo po, at inyang will to live, at inyang will to be integrated once again in the community. At sana yan yung may mga pagnasan tama. Ito nga kaya beming pamilya. It is being whole again with your family. Ito nga kaya beming komunidad mo. Sana po lumburian niyo. Apakayap niyo po. Because healing would mean integration, acceptance, and love within the family, within the community. At sana may tumayayan yung pagdulapan tao, pagsabikan na rin puso tao, to be one again with your loved ones, to be one again with our community. Kanyaman mo pa ng daman po at ang abiyabi tao. Sana makanyan. Healing means integration, being one with the community. Kabang din tao pandirian dating leproso. Alam na mo pa nabidi, Jesus diwang ning kayang gama, tingkilan at sinabi na kaya, buri ko umayak ka. Bali-buri ang masakit ng misan pandirian tala. E tala-buri ang linisan o limunan. E naman ay kanag-kanag-irata matapang tamo donos. Pero imagine nyo na mo, ikay-mikay na ako na ulit kaluguran, may anak mo yung pataklayan, agyan sipunan niya, e may pandirian. Watang kaluguran may metmatao, e may pandirian. Agyumeng lapasan, agyumeng pagtsagan, agyumeng sesen. Pero watang alam lugod at lumas yung puso mo. Pandirian mo, pati rin asawa mo, pati na rin pengari mo. Buri ko umayag mga nagibang linggapan na. Makadiri na rin masakit. Pero uling itamot din tamang compassion. In the year of the poor, in lawi na ng Ginoo, it is a look of compassion. Diwang linggapan na may papayak yung krus, o nang mila ko yung pangapawag yung krus. Before and after, dudwang nening Ginoo kayang gawa. Bang pakayapa na katao.
through the healing power of the sacraments, through the healing power of the anointing of the sick, duduang nining ginong kayang gamat na. May we be healed under the shadow of the hands of Jesus and the hands of the priest. Duduang ning gamat na, king gamat na ning pari. Bang nabang tamang mahalagang grasya, karinggiran tamang katawan at kalatuan. My dear brothers and sisters, nananing ginong, puri ko pumayag ka. It is the will that counts. Balibot, nakatang influensya marapat, king panahong taon. It's information technology we are bombarded by different ideas, computer at miyaya liwaka. Pero meto nga bagay na nakakatamo ning yato at ninuman tao, hindi kitang kiratamong willpower, bisa. Bisaya kumaya yung masakit, bisaya naman ang gino. At sana'y tanang mabisa tamang simba. Bakit ang gino, ulit-puri na katamo namang pumayap at panwanan, king kakatamang pamibiyab-biyab. The whole of Pandava is more or less 120,000 constituents, and the whole of the parish of St. Andrew Parish is more or less 30,000 parishioners. Pilang na mo rin sisimba. Ita mo siguro ngayon imigit kumulang 1,000 tama. But more or less. Siguro less than 1,000. Maybe 800. In seating capacity tamo 500. I-compute nyo mo yung atong misa ba ng Domingo. Gawan tayo mong 2,000. Nukar na rin 28,000. Sana mabisa ang simba. Walang imbangan yung buhay sa pilitan. It is the act of the will. Desisyon na yung magtapataw ang simbaya. Masaya ka mga lumagdakan mo rin si simba. Pero sana rin 28,000. Miragdag na pa rin si simba. Miragdag na pa rin susuyo. Banga kaya betaya, tala, kingkeratamong komunidad. Sana ka rin bibali-bali tamo, we are more than willing to lend a hand. Ito ang may gamat mo king anak mo. Ito ang may gamat mo pa rin pengari. Ito ang may gamat mo king asawa mo. Ito ang may gamat mo pangapo mo. In the spirit of love and compassion. Nga naning Ginoo ay mo pamalita iti kanino man niyang kinayap niya ining leproso. Pinabili na nining Ginoo, midawat niyang ayin, agpang kinginutos ng Moses, at muntaya ka rin pari, pakit siya ka rin pari, bangketa, patunayan daking iya kinayap niya. Bangketa rin pari na magpatuto, there will be an official admission into the community. Ang tama ni Maya po niya. Pada kung palakar na rin pari at yung private room, lubasan na ka. With the use of a microscope, suryana ka ng pari. Ing mabilo mong katawan, pag inasingit, bangketa kita ng ating kapang sugat. May nga pahulagan na siguro yung pari. Uling migbalik ka baby skin ining leprosong ini. Can you imagine a skin na malalaso, mabulok? O talagang di pangulat, amanyipsiban ang ingkerang laman. Niyang lawanan ng pari, it's as beautiful as a baby skin, fresh and flawless. Ano ning Ginoo ay mamalita iti kanino man. Here is the pametong pungareng style ng St. Mark. Itang sandang messianic secret. O dahil Ginoo, ginawa yung maya. Agad ng sabyan, mupanyab yan kanino man. Bakit? It is reverse psychology. Ulimbalo na ng tao. Ulimbalo na ng Ginoo. Maganda siya din ng tao. Yes, secret, mupanyab yan. It is his way of advertising. Nung priming pa-advertise
So, nung burin namin karating balita, sikreto yan. Burin gara lang tao pagkating secret, it becomes a public information. Nya, oy, ni kang kinaya. Secret nga nanigil. Magpanyap yan kaninuman. Pero, nanungyawa na nining ketongin na kinaya. May hoying tao, dapat muyaman miras, pamalita na murin karingaliwa, ing mga palyaran. Sana naman din tamang pamalita, detang milagro ni nga pong ginomera pat kimbiyataw, dalulan na ng hiling, ing pamagbayong miras kaya kataw, ing lugod ng Diyos, ing masayang krusada, ing magrasyang kumbit, ing masayang piyesta at miyaya ni Bapa. Karapatang pumaya pabalita, kiniking kinatamong parokya, at dapat tamong ibulanan at ipasya. Bagya tarado de pangakilala ingin. At sana kapabilatan tamo, ing mismong biyatang, maging mayak yung balita, bagya tatasipin mong balay may sisimba. Paralisa rin yung banal na spirito. Bagya tayaman simbahan. The ruling direction of the Holy Spirit. Makatisod na mo pasanang daka nakapatagtang bantang kailangan ng banal na spirito. Uling papasyag tayong maya pabalita. Karing pamibiyar-biyatang katuliran ganaka kababanto. Pamamatawag. Magbiyakas ang pantayanan, masayang kapanayan at suyong Yesuso.